esabite yahwire tukaba tugire umwanya w'urwetwa Nyakishanda mu Ruyonza mu Nyarushanje Rubabo kandi district ne Yarukungiri tukatugira umukayo umwami n'umucyara ubwo nayetwa Medad byarugaba n'omushaho aine clinics binje nabamanyira umurubare so herizoba twazo mukaye ero kushangwa omucyanda so aina hiyabire yayiha yahika bitanshonga y'ubwire turahendere mbene rizoba ahitwa henderire nho turatandikire nakwakira wejegeza pati nekirgira hata ipiyo mbazi ninga ikirgira operation ibarenda gukora bashitwa ko basa kwambenda kushemeza kuguru nkaka kongwisho bakaku ubwo yakuteganisa miliyoni bingi baratera hana kakatu kashanyaraze cyekeke nirubakura kabara kutungama muramwe musamwa kantu atacurama kacurama kakwata ubwonko urafa really yes so bakutere chikato mugongo bakutaye cyo kubanjira kugira ngo bisiya gravity ekalike hasi ka paralyzing part y'unga actually kuko liko umuntu mu kuzarisa hari abantu abarukuza kuzara bakeza batunga umurango jinyonke yanje yangu hetari yabashaho basa kucheta nka spinal headache abo nchanchi maisa ngo mbazo gushumire yo kuno guragwagire munonga hakantu number 2 hariho ibintu bituragenderera nk'uko kuguma mwimukize ninga kutararuka kwemerera hati yaruka kwemerera hino kubwo nko burateganamo ndirabwara umutwe muhango ni complication yituramanya kandi yiturateka kwirinda ikonkejo party nkagikora imyaka 5 kandi ne contract y'imyaka 5 hati kunajimara waza nakatema Rubare waza gukora private clinic aha bencho myanya yo nabatori nerwa hambwene cyo kunto kugambira kikaba kiri nke kiragwigweshana abo kuba umwana wanje ogwafire hakaba wabirali watukolera mugati gwembaga mwana gwite ndaguguzira umutaka gutkolera hati abana be kuyafire abana be batura babo akarakora kisize abana be batura mu next house hati kwa baraganira nubwo nakanje kari nabo kaya gatata kati dad kati tuze gutura Rubare tino mwikira mwisa halo mnyani wa administrator ahine role aravuga yarakorangana administrator ngwe naraje ki araruga Rubare hati yankundisa Rubare kandi nanyi ndarebira inka senta nunje hatari hale na hano kandi hatari hale munonga tubagukwata bwa Rubare nkagenda n'abantu bashatu nyowe warabu na nasi tuhatandika ruhanga yatumugisha tuhagira abantu bingi munonga boko abantu babamanyirira aha barankunda munonga barubare na beyond hatu bashonga wacu ukabona bija kuri naba first kurunda ba staff abandi jubaju abo kwa enamba y'abagwire ka munonga naronda barabu babi bagitoria baba bashatu naronda abanasi nk'abatanu nkabona tuhatandika kukanya tuhakura hati clinic yejo ya marini ya kengahe tukaza wicenda na mushanju nigishahi kiriyo kakura hati yazari zindi kakaka gabu kajya kanje kari hano niko kari kakagizire nara kakorera kisizi barashanka bangiri batayina gutwole private actually nkarugayo batenzire kunkabo buje bunanamura contract yanje ndikizi dekorifanga bugenda kunkabo batenzire habwa performance yanje kunara korengana nabo nabantu kandi ndezagwa yahanuye so ejo yitu ya Rubare akakaguma kunendije mu weekends Saturday Sunday eriya yakurakurana hati uri mustiri halivu ya hospital aho ko turashemeza turakora mino turakora tunirabu tuna maternity
umusimbi n'ibintu byone bya biri stable okay ku umuriye bibyokozire we n'amagoba guhire okwihaho ecyo kugira ngo waragurira umuntu yakira aha nkiyo umushaho none uhuraje ekunkati nkwendo tamagobago twe n'amagobaga agesete kubasa kuwata yehire muki esete zombweno ntinda kugambira aho kwinjije ejinji nayo turagiboreramo kuna ikiro umuntu amawaza mu cyaro uratindinga kucikunda hati nakunda rubare nanyi nakafamu kace nakagusa nagura yitaka ndi famu iriki ni nigwalira ohiyi narakuraza ndebe ntingira izo ndiza tumunabona state zo kwira babana buna comfortable ntale mu rugunya ngo bambona bonesa hataho twaturapangisa bayireni twayambeka buroke yitu hati tugirugiremo twayambeka kanye n'ibiri ngina buroke rya tugine n'igikanye n'ibiri eri itakarire ryari naguzira kubanza nagira vision from kakahara kati ndenda kulisa niwe n'ubukaza shigwe ine n'abana ndenda kulisa niwe na yule kumuna namujiza ngo tulisa amwe muri ririya niririce ryari hectares mwenda naliguza nagura kitagwenda ekitana n'itano ngwera hati agutamago hati okitagwenda okatamwente hariyente hariyo rutuce hariyo mwani hariyo mbuzi obukorota from a distance niyo managers abantu kabatakunda ko kuri zahari munonga bakunda kutayo ibyo kwingana ki abona bacakomikwe nyo habo kutura mu area y'abalisa bende abo baleta bayimo bura mani pastors barakundi itaka nende so banta mu influence ruciga kuno mutarayina kantu kalingana ngakati konga karekura nyo namanya kurekura narekura hano narekura kuri abo kuba bo barubara batunje bayo arabayine Tanzania arabayine Ruwero arabayine Mubende washenga zona ziri farms kandi arazireberera arataye abana beye harapangisa y'abantu so sete mwene wagumuye kwa siroti kwenye nuragumuye kwa siri wakireba sogo mwani mpingiriyo acres 10 gwahikanka gutandika 2021 gwatanje kutamu bujuma embuzi hataliyo nko muri kinana ente haliyo nkankaga konka ebyo byona shano umwana n'urutoke nkagumana babandi ba family budi umwana yinemu kugira ngo kibayambe nawe yaba yenda kora nkakeye kajana kugura nkakaporoti zambara rokwe aguzo butegwe yazi yakagure yabona kaseta ijetimu mu office zabo nabo baziyo baze kureba nicyo kibuze cyo warambuza ngo turaharebera tuta na nyine ofunzeyo nawe yanyine ofunyisa karazi so turaza kwabaza twine bwo omukagogwe ko gubasizota kugugumyaho ahaboko mwabana ko barukura ushanga omukagogwe ibintu barabatogurgaho habo inshonga yabashwera ninga bashwerwa ubundi inshonga ya difference omuntasia icyo iwo chikuzuru icyo tukitegerize niho batayize konkrete turakimanya ngo kirabaho turamango barije kugira ubwire batandike gusorekana batandike kwangana mu byo budashobora kiri ko ngateri izobiri baba cyari hamwe nangwa gicwari hati ahinyo leve yindiho ndinda ngo nigwariro ndibaguze ndaguma 60% ne yanje n'umukazi 51% nezanje n'umukazi izindi shares ndikuzigusa actually turi mu process haboko bwana wahuriromu ni medical fees abandi bashatu babiri n'abarabu undi jo no dento undi jo ni administrator undi jo no radiography hati shabo bawujya mu buryo mu yatagura yatoroweye nyunda guma so
twatandikire process twaregistaringire dusigarire kugura imigabo bakwatemo imigabo batema sete zabo ibihumbi kigwariro ligumeho aho kuba nyewe imyaka nkaganaguma akatiti nakakwasire wakireba nawe cobire kirabasika nyono n'urufurayiningire imirimo ncendezaho bo bongera amamani kugira ngo ntakura juba ntaba stressed nkahwayo suicide accounts was operating bampa umushahara ndeka kukwata ndatabo byanje ririgwariro rigume habo kwatensi eyi turi kutora meji ni urakerebera tariho imirimo yo kugira ngo umuntu araza kuko baranyeta kisizi hati bakikweta urapurayinga mu misingi no witu nito bari rest zone z'abantu barapurayinga ndaburiba nti because I have my children and if they keep faithful we shall move ekizibu ni stani ziziwagamba kandi bamwe muri ndi migishaka kureta abakazi kunganda ashaba ruhanga batachurira mukama kubasa batachurira ninga abarabemu babe bo bashitkunisa munonga kungatoreba bingi bakoze n'ibyabo bari gukora handi barakora nite konka okukora okwe yes ni kirungi biba bakore nitwe abakazi bakore kuri konka turatwena ngo abakazi batateganisa abojo banje stress y'amakati iri munonga konka no jango kiri stress omumakaniji buri umuntu kanagamba stress mwana stress tuwomanya ikintu kikiresire konka echango munonga ekira kurete bizibebye nebi bibi finance and the kind of love hata bene bingi barabanza bakora ki ikibareta kumanyana n'abahara batakabatayize mbwene hatizo za dating ezorahurira hati kwaraza kutasogo wayinde agagwa yahine nkaba izayine nkundi nkabandi bana babiri agagwa yayine nkundi ijo ibibyo mu ba x hata kiba yagire nko mugwa kimuteganisa ukakigati ahiruka ngishangira x we assume this x when is actually the real person mwachireba noriya nawe kaje no muhara nawe wabira yino ndijo iki yara expecting amurogo mwojo akirankisi tezabura akirankaki yategete ngora zikaya zale byayanga haraguka wakireba konka tubitosha baruhanga ngo tukwasi because eka niyo senta yeki y'ibintu byone nyunda jengwe cyanyambiro haka kantu kurebera abo bana bona no kuroba ko gumikaza koraje ngo akabo kubacwera cyashtarabasa kongate nawe yakirebire ngo ruhanga ku mworo byaso kitumire twashemererwa umwaruje kundeteje mutoka nuwa tujina honsya tinda mana price yayo yanditira kabaryaho bakuba echumuruzo akashumuzo ngutora ngo imotoka ne yawe ngwishati nsimenta ruhanga wakireba nkunde ntabo bana nanakushura shigwe buyende barakora kampara kunka ni part of us niba hapi kimwe abarokore iwe wagira ngo uko riyo mu scripture union ryo mu focus mbweno ryo muntu wekana so twiro ryo mu kintu cyo kuroko ngati ndi mu HCF barageta Health Care Christian Fellowship masa mwinire plan chekan eka y'umuntu n'umbweno mama kindagamba ndagwana n'urutaro ukugira ngo eka abana bamenye cyo gukora amarwa gatwisire amarwa gisire mirimo amagwa gashenyire actually ishito turagamba cyamaka gushenyagurika amarwa abana barire mu marwa
muntaro nyongwene tuba turi ko mu meeting zeka emironi mingi bo baraba ngo automatically zaratego gamba amara kungana tego gambo one abeka yito abawundi arakugambira bakaganya gabita gabasiga tujya boro habwecho tujya boro now kunga by then babaga ngo bashe twatora batuli hale kuroje unkese batufutukira hati umwe akarakora mu banka umwishe wako kahara ondijo akari agriculture officer abakareba bagarategeka kagombora nkisha tuzone ondijo akajya veterinary ya za ruhamo ko bana mbatunji niwe yakuzaga kurente zabo ko yarahagura wona hamaro kunga kafatine mwana atine kibanja atine kiyakoze umuhara ndijo witwa nawe yarakurata wona wakashomye bachelors yashwerwa ya tiyakora ubwo byatangiye kufunda imirimo yatangiye kubura yoshira mu kurebereka yeye konga iba katwatiraho munonga wo kuyishira turi kumujisa yatuje tindenda kujuka nyunyije kuzagwa abantu bishika yitira nabina mujenti mutafoyo nagambira bona nti mubage turye bayishanya bamwe bagenda kunganyuna hono habokuba unamazire S4 S6 niyo narata wabo Kampala ndi kure interviews so nareba kuyatuleberire nareba ki and indeed ekayona akagitwara yagireberera wabagaraza kwega lenda ho kweshomera niyo yaraza gukora interviews wabaga set zatubulira amukamu azimuha nzishashuro bwanyuma nawe yafa yagenda na my sister kunga abana babo ni tete twabanaga twakundana nabo and they have done very well so ngwenu turiya hashongera kwita makebireze ako kandi ko kutomerana mu maka nawugambira magwa nagambira intaro z'isente nawugambira kushwera guzinkazi nyingi wazi ukaziza muzika kuri televiziyo enkazi jango kiretira abashija bingi bakunda more than one nekibacerje hello friction mu maka umukazi ikibuga kimutwira muka kumushwera no kunyama nawe wije akakutera kiboko kabiri kanda heroko mama bona bashami bona bategerize uwo kubahwera bariho bingi abatine bashije akaza nawe yaremigwe nkakuri hati nawe yahura ngo niworemigwe so konga abo kugira ngo arabayine that bad habit hatu yishangini watomera ki waruga mu safuriya waza mu mahega gakose nako wayinucuncobozo tahe busha ningo tahe bigire biraranza kabale bigambwa abana so ibi bintu bishatu mwe ntatenke kinana kuburuzo mu kubanza imaba kristayo muriyo numugeza ho muta kugira ngo nyensi yeka yagumaho tiyasisika kirenda kukaramwa kantu abokuba incidences ngwe cyenyanja kirajunda kiratandikiye umutwe bobo ngawa churches building and the people there cyo kiri kubi tinda kubiye mwe no rukwabura nawe ashobiru indaruza baravurana nabo barakwata abakazi bashomi babo ibyo nabikanye nabo kunywa amagwa nabo kusikura sente zikanisa so okujuno hati kuletenga kuzamwa amani of course hakije dini nyingi Pentecostals za ijumu ibintu bene byijura abantu bira batoreye barabasa so nka Anglican nyo y'indimu twino rutaro ruhango kimwe wareba eka kuzituremire habo kugira ngo umwana
arafa kuleta uyabasa abagira ati ni numugenyi ubundi ndakubaletera of course mushemeregwe yaza kukaba umushanga y'inenda y'imyaka mushanje ahenda kuzara timurishwa ugu mwana no weye timurishwa no buzale buha timurishwa yamwihahe so imufuto matkare muramwakira konkati ibiziba birije kurugomwe birabasa kuba bihangoho konkanke nke kanisa turetenga kugira inyegisa mpango itwe twenga tukabanza twajuma twayetisa rero tukabona kugambira abandi. Alright, hariho abantu bari kureba ha program kandi nebetaga nabo ubwire butarwahare ko barahumure ushanje ibintu enjo nunje nkeje yiturumo ahero harunje kuko uturuka hareba konke ibintu bantu mayisango bayimba kora bakambabika mwe no muntu akabisira atanyensiya hone ibyo nibyo abantu rigenda be maregisa mununga konka nyokurujiro kunatandikire of course tatakabaye ntakantu twakabagabagana konkejo nyegisa yo kubagabagana nyo hatahi ibinagire mwera bitari nunji aho kwa nyina abona witabona kugambira tukabagana konke cyatu yambire twasigira habahara twasigo portion twajete yabahara bitu bali mu makagabo bashigwe konka mu brackets irashwanke yeka abo kuba tukagira ko ngaje wategana igihe yambe ka foundation ako muzira bakwisigireho ni karongine kikara kuyambaho konka of course minuni mingi nko umuntu urakora iriginde mu hotel ho fisho konkora urabenda gukora kandi byo kutangisa biriho aho ka banks zikija kafuna zikija inyegesa zo tarazo mukafuna narwe nagigahara bwiri ayisho imunumba ata yaba aramanye cagenderire arakwate seta gure kintu akiguza gwemo atandikira kafuna uraboye ntaka sete kace utumbagizeho ukore kintu cyo basize gukora nk'umuntu shana rakoze riho business ya kafuna kanoje gambe baje tinda jikozeho konka niye mbisizeho munonge okay tokakora tine sete kandi some banks za kuteganisa makantu kuza kujiprocessinga balinda umusingo tugwina ulinda nyinjo buwenda kuhanche kurugamba njunga umusingo gwawe so wawe urishura mu ngo wenda kantu ko kumakara letaho tutishumi tushimiye kutine sete uzikwate uzidye uzikozese wazi nyuma wazi kabura bakusibe nako wahise bakatware okay kushiri bueno tugeze aho tufunza konka iwubu wabura umutoko ukunda kuzana mizano ki mwene mizana nyuko najizanira ukacyenkagirwamo ukagirira muki narakunda umupira mununga mwene hati kuna kama mchamukaga kunaza mchamushanju umwaka myonka kidebule myaka eji eshatu ecyamushanje myaka eji eshatu kutare kugira ngo nantine bwenge konka our time season yitejo nibacha baba bataradabule cyamushanje twatine time concentration nke ya hati imagine baba twetaga ngo tuze kwegogwa mu kagatwanga musigara yo mwazo mugiye kumwashoma twedima tugenda hata bano barashoma full time twatugira gati tujya gukora tujya kugira ki then hati murundi gumwe nashora ahero nakana kandi ka group kabana twaza gutera umupira wadi master yatureba mushazi yaragiye ngo tubanzage tushome hakantu atweta kiboko emirira y'intaryebwa naje ntumpira bye kugo mwaka gwantema na dabura ni mu borderline
2010 babaleta pasi makakeri 2010 warebaho kamwe kati of course abaharabu narega nabo bo baza mu secondary itabujo bituraga bidi bisa n'ubwo baraje ngari child bataje ngicatanika hati nakare ko na max zabaho beteraga hasi so nadabura ngo kakashatu nabishata bibirashitana mukaga bakobore nashimirwa okijana icyo nagacha cyago munonga hatobwe nayegire nanamanye nakuzire muri toto twakuzire mu kantu so ati nashuma nagenda soya kandi kunaza museke nagenda straight forward ndamachinjenderire tata kuyafa mazi ni mu S2 hade cyayongera namante nafa nangana amazana yenda kushobashwa mu na groups zo kunywa magwa naki ni wakanywaho nanywa konka ranga yantuhora yokane wano ugamba hamarura gatiro mukanwa ndagamanye bizibu byagwite tukagazarirwa turahise jerekana makunyeshe za tonto inzu za twiriri turanyuka konkata inash ari nagiriye ntoke zanjye tarimo mbire neje ukatokwebwa indarugire cyambisizeho kahitwara kunda ganga tindinda abantu kusinda kubazira abantu okay mwene jimpira yahangire shitene timu yo kwaje ngeno naranko umuntu ari mu mupira abambe abana banje naratarwize nabo kandi bo barakunda bakagumatira konka umupira umutakanyegisa no kureba abantu 22 birukira round rubber tube ugire kubashamarira ugire gushisha ubwire bwawe nangwa nabamwe baragwaniramo nangwe namwe barabitiramo mbwira nk'ibyo ndareba ki hakiri nza screen hariya nkureba regesa ibyo uhingi no burisa expo ndebe umuntu regesa araburira kungaje time yanjye ukusema bibanda nowe abana bararaga mu hifakirwa kunganda kireba nkikibi munonda no hatebe ko kushemerwa nabi ukushemerwa kwanje ubija ukanyeshongura ndashakaniwe actually narakunda kweshongura no primary naratera ibarete ndinjiri oh really tata tata yajinjwa ndinjiri kagugambe tata yajinjwaho tatwinjire kutwara gorogeze nayicika nkanyuma maskini atoka atuwaza kwa maskini abatezi bendinjira shumwe mba maskini naje nagabambe okay so kunka kumanuka nakwishongora kwishongora ndakunda munonga hata cyishongoro ciha ico kunda munonga bibitu byaza composition nobenda bikunda konka njikaho kamwe aku naje nirweho nakahe karagamba ngo yakwihire yanyihire abo kuba nunca tancha kujuna mu Pentecost turi makubure hariho pastor Kero ari rukunjira uko bije mu chapel rukunjira mu makubure akana Dr. Tibarukoka ndije mistress witu wayishimira baramwita sister Pofia Musinguzi ntarugira kufa so batishungura washimirwa nyine kutaka ishongora kona kungaga karja ngo high in the world high in the world all you are outside never I can't take it satana kungaga karja ngo oli munsi ya ruhanga ningo mu yabandi yo kwaho ngo tacerererwa nguruga yeri izuba ngujunwe okay kubayeta ngabakwasibwa uko nagwemereza uramamuremera bingi murereza bingi ngumwemerera bakwasibwa hate nambe cendereho ngo mwije mu misho na baba bemerira bamwe bashitamo nazayo ngo inako kugamba
nagamba kwigiza na movinga kurwo kurugagiza na movinga so mwe ntato bwanyuma yake shongora kuwajunirwaho kahereze kweba ikindi cyeshongora cyo kunda mnonga ko aja ngukundo kweshongora kandi ndakunda kweshongora actually hati habwe bindabire mune bindakora ndakunda ngira umufureje gwawe gw'amezi gw'amagara icyo no bakishongora bato turabire muture erira kariwo mweshongozi rikine mwakangisi ndi kubingwira mwechikora konga trist no taka tune naza kuchitanisha gwagachana it's okay nkakurasi njiro mufureje gwawe ngumenda bwe mwamezi go kunywesa abandi bantu abatakajunigwe mwenduka mbeshuro yawe yamezi gamagara hagampi mintikiramu mshana na nyekiro abari kwihayo twijuzo mwoyo wawe emijera yagomezi egume imiteke okay ngako kantu ndakakunda munonga ako nuko keshunguru habwe chetengo kino birendinda ngumbe nkundane n'abantu nkundane n'abana banje ngira abanyabuzali bengi kandi kanyambira munonga abo kwananye nkabona bangwatiraho okay so ni ndakubera abandi umfurije hariho munywani wanje akambira tata kukira na tatu ranzara n'umuzeyi baramwita muzeyi Rukanda John nuwakasana yaha konka turaturana burubare nomwe mutimu yampagire ndaza kutandika private business yanshoborera wakabajyo umusirikare yarekura ati narekura mhanaza gukoreka yitu naza kureberereka yitu konke kintu cyo kurekura umurimo gubakwire gwa government yarekura mu biro bya amini ko warekuraga mahe bakwita konka we yarekura bamwikiriza yabaho ndagera hanga niwe birategwire ngo nanyaje mbere narugana mutahira uhemuka namurarira yamba plan yona twatandikirwaliro tine kintu munseji icinkozire ndatisize nawe nangwa nebindi bingi ibinyine endagano niwazikoze no waransayininge no warantereza ngeno tugambira ha kintu cyo kurekura mirimo abo kuba no shanga umwe hina kituriyo ntukora konka tutekate ko kurekura ojuro bwoba the fear of the unknown iwe kintu echo ukakimanaginga mu bintu bi ndakira kwebembeza Hebrews chapter 11 ikiragamba kwikiriza okwikiriza ko Abraham yabira byaho adyo wabo bakamujyana akamujya temba kwa tomando jinde to the unknown Abraham yagenda na Sara tibagira mwana tibagira ki ati ndyakora umugiga sho yoginye inheritance tinyine mwana tinyine ki ati ndyako mwana tinyine yamumuheza ati mutwara umushari yaze ku mushari ukwikizokwe ndikwemba mireho ukwikizokwe umuntu uranga ataka kugira ngo urugaho gende ruga mu Radio West uzahanda ukoreyo ukabasa bitari mu ruhanga harakora nkayona uyejeme yakugarure so niwe buri wamwe naine kurira kashabata kumakurira kababaje batomere esa kusasa batomere so omagaragawe ku obu aboro muto nika profession cye wabo ukunda orukujo tukunda kura ndabo muntu
hangire mazima jinsi nyoka biranshobera of course kandi tuba tugiye bolise totolise mbuze konka magara ganje kandi ndangumba umusha aho kwa science kuruga mu primary kunandaga nkakatini nkakakoko nkagendaho rero kutwakire mu P4 science ayija natanga gukunda P6 P7 actually umushije makari master wito P7 na leso ziyategesaga especially eziyatuhozaga mwaheru hariho batwara higwariro kisizi kugabeshagama abandi bona bagireyo ninye nandi muto bambura ngo kucari muto anti naye ndenda kweshagama mbero rangu cyaciyanjire mu kurugakari indidi tibajitukiza gutuya boko nyo bakashanga naba mutoho kunkora ngo nkanyehire yo kugira ki khereza icyankurire mu kandi cyuruhanga yampeire kandi muntu we ndamusima bo kuba nakigire mu mugishaguye gwangumaho nakikoraje yes harabo mu gutomera hamwe bizibu kunka hindi ndabara ntalefuze ngo ruhanga kankora umushaho kandi nangwa nagwagataho nanshimire kuba ndongire bitabo kungahi no mwana wanje nkaza kampara mutahire tukunenda munze kushumanja kugira ki yaje tumededi kunda kutahira kunda munye byoli mu karayantire yoyine abo bagwira woyine jo namba uzahi sitamukorera ruhangara kwera mu mugisha narugawe munija malirize nashitama kashikoko yongereyo kushoma tukongera kuguka baragurira je kukira kashitwareba kuri nateshe nkaza murebyo aba bana babatariga ahubwo waburiga urutini site na clinic rawa yagizire iki nayo nego turanka nka Dr. Bitekezo akabona ikipande ruguru kunkati aba bamwijaga hari ha specialist hari bakacindira wakire mu muramo ngwago gutu wakunuya no witu wahanuye so icyo nakugambira with experience so nagira ki na wabirwayo kushoma wa concentrating kangwa ataka of course na umwana wanje gunara kugambira guidance iyo ratunga mu best friends teka kwikiza ngo usimagire kunsaruti tubara ko nagire kurebogwe kunanta murebe ngafa kumuvinga ubu narje ki naratomera okay so oinenka quotation yo shamire handa yawe ningo inefumu ekugarama mane kutaharayi yo kwasa kutugana ite film ningashi ishturemembeza nkirwariro kirajya ngo not by my might but by God's grace ako karoga muzikara ya chapter 4 verse 6 Zakaria ya kana ugwa mukaga ako kantu ntuye nako kandi niko twayibembize nkirwariro konkito buri mwaka turagira twagenda naco nkumutwe ngo kugenda nagwe mu burogo mwaka ico gumwaka kiragira ngo ico rakore cona ukikore urashuturi kucikorera ruhanga kiraruga mu Bakorosayi ishoro ya kashatu ubwaka bwa 23 kugira ngo eco nkacorekwa kugira ngo nyirike ba staff banje ndakira kuba ndabagambiraho experience ibindabiremu umuringo gukishaho ubu nandi season kandi akora mu nonga day and night one night najugayo nduhire
zaziri ko muri mwendi 10 wenda ko kushesha mpuro muje yaterwa none natamushanda naro natamutwanti kunyama mbundi jatera ko hadirisa yaje kandi ugwe nuha unishini unaruka yo kandi ugwe nuha mpuro my brother ati ninye ati mama yabire kubi ngwahurira ndi yabaci ko sinarama ngo wirusukari nirukanga kayigwa nashango glucose yimuka wacurira kuri nagire kwegarambura nk'ibyo abandi baregarambura mayanyo timuti nakurire naniza kushanga yagiye yafiri ndero joro gure tujya gitoza so ndendegambira ba staff banje whatever you do it as if you're doing it to your brother or your sister uyange kwimuka ningo umuhutaze kubi nyesa niwe ujyakibuka hatoriza bamwimuse ngarunko mukazi wo kuzara amutenda kutasa no kumushemeza kwezigaziga ubwo weje kubera kushemeza bari kushemeza relative wawe ndiyo ryarugurite ngo ryategana so ubu mwaka tugwina mwako ko kugira ngo whatever you do echo rakore cyo ukikole urashongora kikole ruhanga ni ikintu cyo magaragaho cyo kunda mnonga kukira ibindi byumva umukazi wanje echi ndagambire cyo mazire kwega ngo actually turakira kuteganira igenda kati waza ko kujya Karoni spouse next of kin ya taliho ebintu no komera birakomera no wofo jingota birakutanga against okay number 2 ishahiriye yudi botarareba wacyariho abandi bana barabasa kwirukanga konka wari waraguma wakireba so number 3 niwanzarire the heirs abo kwinetinga ebyanje ni babazire mbekora tabazire kurindinka ukayisotinje tarekwarira shasha ngo kutazara very hot nuna bali bihigwale abalije bali kuyamwenda ndabagamenta umwana ujinage mu bakitali udyagiro ndyakuburira kandi udyalira kandi udyale mwamaka abuko mutera tu no mukazi utazi na Sara kagambira Abraham turunda nuko nyamana uzarakana wakireba mukazi wo nga Sara yigambira mu turuko ruko libitombi umuzere hakana so nenda teka ngo mukazi wanje yaba ariho ibintu ndabibasa okay korwa warujiro magara genseje ni kwizina cyarunji yari kwenzera kureke nyuma ningashimo bashomere ecyo mwita legacy yanje nagikozire tinshirenza okay kurunji tinshirenza 1 nakuzireho kaceho abo kuba mukayito tino wayikizimya kiji inayisa umukuru 30 years wakura to 33 wakura to 28 ngwenu bona wawagezaho 49 so tinyonjije ki 61 ngishe gwenje tasi muranga so hati mu myaka yo kugira ngo nafa bajangu yahumura hati cinta koze ninje okay mwe turukwendera abagomera aba program bakureba no bahabuzi ohabure mu classes amaka emyeto abantu abaryamirumo dertinde kambaze namaka ubusinje muka
buraletwa ukumanya ruhanga ibi turabe turakora byona tumanye ngo utabwamani gitu ntabwo amani ga ruhanga nk'iki kinakugambira iturembeza nkaci nk'ikigenderwa cy'ikirinika yitu haboko hariho abantu bingi abatakiri mu nsege abagenzire either by accident ninga tarazi mu kuzagwa no kuyarembwe kwisa yafa ninga ya nk'izi covid zatahirire we yamugendana hati nece shubiza aha number 2 ngene hati ica minyeta abana bitumuka tibakigiraga respect y'abazeyi ico cyatuma ikazaho nyewe ndacerebeho abo kugira ngo nkakuraho kahango ntine muziye kaceho nyina bazire bona unfortunately itwe titwatungire chance ya fellowship nabo nkanyowe eyindi kwabanje twatuliraga balira kuri ninga bashobora sitama ameza tusitama asaha tutasitama nabo tutatunga chance ngo siwaraganira na shu yes mawo yes kunka tata abo kugira ngo yabaga yine dukano mu kibako okitaka kumbona biri tuwa shoroma mwani tuwa iza wayonesa tumayigura mbire ibyo nkebyo hati tubabo kwandara tutatunge fellowship nawe tuganire nawe dakwaburi iti mwana wanje kureki so wahi kumuzire wa wakaturaho okamuhika hiyo kamwana ikibibiraga ngo tine shona nyoko odyamare biro obone kubare biro bingi munsi kirabacho abana boro birabazire bawo balije mununga echa abandi bonda echa abantu bona peacemakers ico mu matayo ecaragira ngo bintu mugisha abagwanirira ubusingi abo kwa bajyahungura ubukama bwa ruhanga now tuciye kutabugwa kantu kace politics akasete umuhara ngo mukazi itaka turi twirizeho mugwanira akagorora katineke ndacyagambira be cyaro kiteki harubajwe bwo mugorora ndorabiha habwo kuba nkareba uko abeka yita babayenda ngo babagana amataka actually mawe cyariho ababanze kumutanyaguza ngo abahereza amataka tino walire ibiti baragashemererigwe bafabona mwa abitabasigireho turebuza tukakorera kiruhanga gwe twasigireho so ubusinge mu bantu ubantu twene togwanirira kugira ngo turete ubusinge iwo individual uburete nogo burete noliya insiragira ubusinge kwenyine abo inshonga y'ubuyire twabasa kwendera herizoba beto hesabete rkwija mukama consulent tugaruka ha TV nimwe mujenye n'umwe n'ubuyire n'ubwo bumwe shahi nazekiro aha TV West izoba ya Sunday kandi omujenyi wetu yabari omwami Medad byarugaba wo mchanda kiro kushangwa mu Riyonza omuru Nyarushanje omuru Rubabo district ya Rukongera Canada beto komjuni nyine Emmanuel Muchunguzi Prevence Akampura Gerard Katsabe n'abandi aha program ireba hindugire murare no businge mugumeho